Aye, vatsongo va ka hina na n'wi cheka letin'wanyani so lava nga confused va nga tolovela swa music wa Xitsonga. Endle part 1 of this video, part first session, so yi kona kwalaho ka description. I think that's ni fika ni comment there the first comment mi ta mi ya cheka mi twisisa ku humelela yini. So tolo a ni te loko ni ta cheka response ya n'wina ku ni ya mahlweni ni continue na ti-video letiwani. So response yi ve kahle yabo, ni cheke ti-comments ni tlhela ni cheka na ni tirhisa na lexiya xa YouTube studio. Majority ya ti-YouTube lava nga na YouTube va swi tiva ku wa swi kota ku cheka duration ya ku vanhu video ya wena va yi vone nkarhi wo leha ku fika kwihi, the average duration. So minkarhi yin'wana u kuma ku wa endla video ya 30 minutes ivi average duration laha mi kuma ku 2 minutes, swi vula ku vanhu vo fika va pfula va cheka introduction kumbexana va scroll va kuma ka swa bora va ve va cancel. So u swi vona hi swo that's why mi kuma minkarhi yin'wanyana na ti-shows leti ti sungulaka munhu a tsala ku part 1 ivi a nga ha hetisi ku va vone response yaleyo. But anyways a hi humeni ka swona hi continue laha hi nga tshika koho tolo ka case ya hina ya Ananias Mathye. So loko u ri se subscriber so we lost off tolo ka case Ananias Mathye. Hi tshiki laha Ananias Mathye a nga escape agent mind you. U khomiwe a ha ku vuya Mozambique a ka ha yi lo pipiwa. I'm sure I mentioned it on that first video. A lo pipiwa se a khomiwa, loko a khomiwa hi ti 31 ta January 2005. Loko a khomiwa a tekiwa a ya yisiwa a Johannesburg Central Police Station leya ya high security. What is this? Se 3 months later swi va ra yele yi nyenga. Ku ve na maveriveri mo tala ku Ananias Mathye u nyenge njhani, no loko na vanhu lavakulukumba kumbexana lava nkarhi wolowo va ri active ngopfu va ta ku byela ku va ta ku xi hundzuki nhongani xihaha. Ku vi na switoritori swo tala ngopfu but loko hi ya cheka the reality liya loko a heta ku nyenga maphorisa ma cheka in his cell, ma cheka na laha nga huma hi kona ku swi endlise ku yini. A ku zangi ku tirha a ku zangi ku tirha masalamusi vhele swo tibohela there's a possibility that a swi ri kona. But then loko va cheka ka cell leyi a tshama ka yona u tshove heater, the heating system in his cell ivi a kota ku accessa ku susa ti-cell bars letiya a tirhela ka his window ivi se a boha his bed sheets, mkumba yakwe na mpahla a swi bohaboha na le ka cell liya se a huma hi kona. The one thing lexi xi nga caught attention ya media i ku ngwenya before yi chika kwala ka khume leri nga chika hi rona hearing yi fike yi tsala ku FU. So after that he continued na mintirho ya yena ya yeliya yo ka yi nga tshamisekanga ya ku pfina. So after he escaped he tried by all means ku a nga pfinyeli kona a Gauteng because first of all i khomiwe kona. Xa vumbirhi vanhu va laha Gauteng a va yi tiva. Xa vunharhu the police had informants so a swi ta olova ngopfu ku va yi khoma. But I don't know what tempted him back hi ku hi laha yi nga tlhela ya khomiwa kona hi November hi 2005 a Germiston. A Germiston yi khomiwe endzhaku ka loko yi fiki yi pfinya cheri ya muyisa wun'wanyani yi tlhela yi n'wi fositela ku a vona loko yi ri busy. Se va yi ka to that case se va yi khoma va yi teka va yisa Max police station prison a Pretoria. And by that time mind you Max prison a yi ri understaffed. A ku ri na problem ya staff laya ivi hi ti 18 ta November yi tlhe yi nyenga. Se manyengelo ma yona va ma hlamusela hi ndlela leyiwa maphorisa because leswi va nga statement lexi nga humesiwa hi maphorisa. Ta tlhela ni mi hlamusela leswi swi nga ti-speculations leti nga kona. Berry yi toli Vaseline mirhi hinkwawo and then yi kota ku escape through the cells. Mind you ti-cells letiya a ti ri ntsongo ngopfu so ku ve na maheveheve ya ku yi bribe ti-ward gardeners hi 80,000 ku yi kota ku huma.
that's why ngikuma ku a yi domanga kahle kunene. That's why ku one of the speculations ta ku maybe I tirhisa mirhi or things like that swi possible because manyengelo ma yona yi nga ri se yi professional ngopfu a yi ri notorious to that extent. So after loko yi humini yi tlhe yi ya mahlweni na leswi a yi endla swona, yi nga ri a ku ri passion ka hosi leyiwani ku famba hi thing. Ni kombela ku humanyana layinini ni mi nyiketa ti-example tin'wanyani. Ni tala ku vona ti-cases ta hala vo USA kahlekahle ni to vo Europe. Va people lako va kula kumbexani loko va ri ku hanyeni va va na ku navela ka leswi na vo tala hi nga swi naveliku. U kuma ku munhu u navela ku va serial killer, munhu u navela ku va serial rapist. There are people who actually worship people like vo Ted Bundy, genge liya ya leyi endlaku ti-killing sprees. It's very possible. And loko ni langusa ti-case letiya ta halaya hi tlhelela ndhawu ka ti-background ta vona loko va ha ri ntsongo a va hamba va swi vula va swi byela na tichomi ta vona. Mi kuma ku mara tichomi ta ku hi mhaka ku va twa nga ri kumbexani ti-uncles jokes va swi bakanya hi mavoko. So hi tele laha misaveni se va kuma ku na yona Sibara he had passion for ku pfinya, and a ku ri swilo leswi kumbexani ku sukusela khale a yi swi lavini. A ku ri swilo leswi a swi tsakisa mbilu ya yona because loko yi khomiwa loko yi huma yi tlhelela kona, loko yi khomiwa loko yi huma yi tlhelela kona. And mind you loko va yi hlamusela na loko mi vona swinepeni a ku nga ri munhu nkulukumba ku ri ximunhwana. That's why na se swi lava vo sungula lava va first attempt a koti ku yi phuxela handle. A ku nga ri munhu nkulukumba Ananias Mathye mara a hi yeni mahlweni. So after that loko se yi humini va ri continued na leswi a yi endla swona mavo ku pfinya. So maphorisa va yi locate 3 to 4 times. Loko va n'wi locate va tlhela va va na proof ya ku luya hi n'wi vonini hi n'wi hlongorisini but va nga n'wi khomi. Ivi se va realize ku endle mistake ngopfu ya ku va nga yi va ya cheka la yi humaka kona ku kahlekahle who is this guy, why are so and stuff like that. When the first thing that they had loko va fika a Mozambique because va decide ku va ta ya ti-police station ta le Mozambique ya laha yi huma kona Sibara. Ni sure vo tala mi notice part leyi ni nga yi mentionangiku ya ku i mani Ananias Mathye wa rini u huma kwihi hi background ya yena. A ni yimela part yaleyiwa ya ku ni ta mi hlamusela loko se na maphorisa se va yini se va decide ku ya a Mozambique la yi huma kona. Loko va fika lahaya ti-police station ta laya va fika va kuma ku yi domini vito ra yona veri i the red because swi tika ngopfu na maphorisa mali swa ma tikela kumbexana swi ma tikelini ku tikuma va koti ku khoma ngwenya leyiwani. But then loko va as far as they went va continue va vutisa swivutiso maphorisa mali swi endle nga ri ma feel offended because majority of them were benefiting from him because at home he was kind of a tycoon. Ivi hi ku langutisa attitude leyi a va nyikiwa hi maphorisa ma le Mozambique, maphorisa ma le South Africa ma kwihi no I think it's fair ku hi ya kwele ka vona in his hometown. So Ananias Mathye i wa 1976 a ri wa 1976. Ti-dates ta ku beburiwa rini n'hweti a ti specify laha ni nga endla kona research. U huma a Xai-Xai a Xikumbani. Loko va fika le ka vona va fike va kuma ku laha a va ri kona a ku ri mhana yena, ku va vavasati va yena vambirhi, ku va vana va yena va 7 na vatukulu vambirhi. A ni kotanga ku kuma more information about maxaka man'wanyana but I believe ku a Mozambique na yena Vatsonga a ya hambana ngopfu so obviously there's an extended family. So a ni kotanga ku kuma ngopfu information hi yona and na ku a yi nga ta va yi relevant ngopfu leyi nga relevant leyi ni nga yi hlaya ku nga mana wakwe, vavasati va yena vambirhi, vana va yena va 7 na vatukulu vambirhi. So loko va fika le va fike va kuma ku yes xitamani xi le ku tirheni kaya xi le ku akeni na menxin'we.
masitokweni loko vanhu va za va yi describe as mansion. Maphorisa ma vuyi na report ya ku mansion ya kona leyi akiwaka hi Ananias Mathye vulavula hi 2005 6 a yi ri na ti-bathroom ta 6. So imagine, so i logic yi tlhe yi huyisa le ndzhaku ka ku there's a high possibility ya ku speculation lexiya xa 8,000 xi possible. So ma hele ma vuyela South Africa maphorisa lama ma ri na profile ya, and profile ya va hele va yi tirhisa yini, va hele va yi tirhisa because a va tiva status xa munhu loyi va nga ku n'wi laveni. Mavona swi fanele ku va na bail, maybe ni khomiwa mina, a hi ngo ku khomiwa mina, ku khomiwa na wun'wanyana wo fuma, hi khomeliwa swilo swo fana. Loko maphorisa swi ta ka bail hambi wo represent-a hi lawyer ra yi one, loko swi ta ka bail mi kuma kumbe veri bail ya mina ya 500 mi kuma ku yena va ku yi 100,000. Mavona leswiya swi va zama ku kombisa na ku this is the amount of money we believe, or the amount of money that we're gonna need for the resources ya ku loko u ka u nga ha vuyi court yi ta ku lava hi yona. So loko mina no lahleka kumbexana ni tsutsuma, vabili va kha va believe ku a ni fika yi tirhisekile sweswo ku tirhisa 500 va nga ni va nga kota ku ni kuma. Mara loyo n'wanyana hi nga endla nandzu wo fana a nga na mali, loko va ku 100,000 va believe ku i mhaka u na ti-resources ta kota ku tumbela na swin'wana na swin'wana, swi nga hi tirhisela mali yo tala so ku hi kota ku n'wi kuma. So swi va pfuni ngopfu ku va va yile ku va Ananias Mathye because va fika va kuma a proper background of what they are dealing with, and how much resources they must put in ku lava misa loyi. So Ananias continued with his crime spree la South Africa, but it came to an end in 2006, the 4th of December. Laha yi nga nghena andlwini ya n'wansati wun'wana va nge Cameron John a Parktown a Johannesburg. Yi nghene 5 o'clock, a yi va endlangi nchumu, yi lo fika yi teka movha. Se loko yi teka movha, mind you n'wansati loyi i mulungu, so a tirhisa khampani yin'wana ya Netstar it's a trading company. So as soon as you huma u fonele this trading company, mind you yi le Johannesburg, Johannesburg around 5, 6, 7, 8, 9, 10 ku na traffic ya le henhla. Me laha vanhu va ya ku mintirhweni, loko va nga yi mintirhweni laha timovha tin'wani ti travel-aku ti ya ku ti-province tin'wani ti endlaku hi koho. So there's a lot of traffic at that time. So khampani leyi decide ku kuma vavanuna vambirhi on a van who are always on the ground, yi tlhela yi kuma na helicopter ku hlongorisa Ananias Mathye. And it was much more simpler to track him in a car leyi nga na tracker. The only thing that they had to do is to follow the GPS the car tracker. So yi fike la yi nga fika yi tlimbiwa hi traffic ngwenya yi swi vona ku a ni nge survive ku tsutsuma hi movha laha. Se yi decide ku yi chika movheni yi nghena ka informal settlement yin'wanyana. Informal settlement nchoma swi tiva ku tindhawu teta ta kuma ku na mukhukhula a ku na order. So the helicopter anyway yi vonile loko yi chika because he was wearing a bright orange t-shirt. So helicopter went with him. Ivi se swi vona ngwenya loko ri ku tsutsumeni ku ni nge survive na t-shirt ya this colorful. Se yi hluvula this t-shirt, mind you ku na gang ya majita mambirhi lama nga ku yi hlongoriseni. Loko yi jika yi nghena ka informal settlement va ngheni na yona. Se helicopter yi luza Ananias Mathye, yi nga ha swi koti ku n'wi vona because u hluvule lexi a va n'wi identify hi xona from le henhla. Hi loko va byela lava van'wanyana. So lava van'wanyani they pulled up their socks, va chika movheni na vona va n'wi hlongorisa hi milenge. Ivi ku fika laha a nga va lahlekela, mara va twa ingaku va n'wi voni a nghena a zozweni yin'wana kumbexana a mutini wun'wana mo ni swi vekisa sweswo. Ivi se va decide ku nghena kwalaya mutini luwa, va fika va kuma ku ri na swinhwanyatana swimbirhi na papa kona. Ivi se a va vutisa, ivi a va vona nchumu vona, se hi voxe vavanuna lava vambirhi va search. So loko va search va nga kumi nchumu, as soon as va huma ngwenya bayiza yi move, se papa lava va vhela
va vitana ma-security lama mambirhi lamaya ma ka tracking company, se ma vuya ma fika ma yi teka. Loko ma yi teka, so the first thing these guys va nga xi endla i ku yi search. Se loko va yi searcha a va kumangi nchumu, ivi va nga cheki voko leriya a yi recover xikipa lexiya ni nge te xi hluvulini, kasi laha ndzeni ka xikipa lexiya yi tumbete mukwana. Se loko va hisa lava va ha famba na yona a yi vhe yi hlombula mukwana luya yi gwaza wun'we ka lavaya laha hansi ka tihlo laha yi dya hansi. Loko yi dya hansi the other one u manage ku humesa xibamu a yi duvula. Va bi kan'we va ku yi ya mahlweni yi tsutsuma, va ba ra vumbirhi va ku yi ya mahlweni yi tsutsuma. So loko va ba ra vunharhu hi ko yi nga collapse. So va vitana ti-ambulance. So loko va lava ku yi teka va decide ku hi ta yisa a xibedhlele xa Tembisa. Se va kuma an anonymous tip ya ku na vanhu lava nga yimela maphorisa na ti-ambulance a handle ka xibedhlele. Va lava ku as soon as ambulance leyi nga na Mathye yi fika va yi hijack va yi teka. That's how much resources he had in South Africa. But anyways, yi khomiwa. So after loko yi khomiwile Ananias Mathye in 2006 hi ti 4 December, loko se yisiwe xibedhlele and then he recovered. He was granted a sentence of 54 years for 64 charges. The charges letiwani ti nga known hi letiwani: Spara broke to 19 homes, yi yive tifoni ta 24, yi dlele timbyana ta 19, ivi yi pfinya vavasati va 7 lava tivekaka. Lava tivekaka. Then yi duvula vanhu vanharhu when he was doing robbery. And issue ya ku rape vavasati va 7 lava tivekaka yivi issue ya leyi nga vanga huwa, because ku na vo tala lava who came through and pointed ku yena misa loyi. But then swi dispute hi issue ya ku hi leswiya swi mi kuma ku swi dumile tikweni kumbexana a ndhawini ku na xihisa xin'wanyana xi pfinyaka kumbe xi yivaka, ivi se mi kuma na lavaya va nga ri ku xona va ya va ya endla ti-crimes letiya va kha va swi tiva ku ti ta blame-iwa ka xona. So that was one of the arguments. But then all in all, lava a va tiva Ananias Mathye va yi describe as someone who was intelligent, someone who was well spoken, and very by that time ku na vanhu vo tala lava nga hlangana na xona va kha va tiva mina hi xona va nga vulavula na xona xi nga va convince ku a xi swi endlangi vo xi hembela. And a ku ri ximunhwana la ku a ku nga ri munhu nkulukumba, and it was well connected. Na swin'wana na swin'wana swo tala. He became very famous for ku denga jele kambirhi, ivi se ku va na switoritori swo tala swa ku swi humelerisa ku yini. So ngwenya yi hundza emisaveni hi 2016. So anyways, ni khensini ku va mi vonini. My new schedule ku ta va ku ri ku ni ta hamba ni posta 2 cases a week, on a Tuesday, on a Friday. So hi Friday mi rindzela a case, but then the case ta kona ku ta ve ku va 1 video po. Ni nga ha endla swo section, first section na second section a ndzi endlela timhaka ta ku and I was testing the waters at first. So ni khensini mi nga vona, ni kombela mi subscribe maxaka na Vatsonga na tixaka hinkwato, and also comment on the kind of improvements that I should make, because I'm still new in this content. And khensini Vatsonga ka hina.